Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas kao što vidite nalazim se u svom ormaru i to je zato što smo ja i Marija odlučile da snimimo još jednu kooperaciju sa top 5 naših proizvoda iz našeg ormara. Šta je to ono što mi najčešće koristimo? Pa ukoliko vas zanima ova tema, ostanite uz moj kanal. Zdravo svima i dobrodošli u novi video. Drago mi je što sam gost na Elminom kanalu i nadam se da će vam se ovaj video svidjeti. Današnji zadatak nam je da pokažemo 5 stvari iz ormara bez kojih ne možemo da zamislimo naš ormar. Dakle, što se mog ormara tiče, ovdje imamo raznih boja. Ovdje su mi majice, pa onda imamo neke sportske stvari, zatim dole su uglavnom pižame i neke zimske stvari i nešto za kuću. Što se tiče mog broj 1 dezena, dakle bez kog ja ne mogu, to su ove košuljice. Izvadit ću svoju omiljenu kada je ovaj dezen u pitanju, dakle ona je više letnja. Uglavnom je nosim ovako na ramena, ali može i da bude i na samom ramenu. Tako da što se tiče ovih dezena imam više komada, imam i košuljice dugih rukava, imam i ovu haljinicu. Prva stvar bez koje ja ne mogu da zamislim svoj ormar, to jeste ova bijela košulja. Ja mislim da svako treba da ima makar jednu bijelu košulju u ormaru. Njih zaista je lako kombinovati, idu sve i baš je lijepa i lahka za nositi. Sviđaju mi se najviše ove detalje ovdje kao što vidite okolo i mislim da je baš na kočik. Zatim druga stvar su definitivno sakoji. Imam ih uglavnom u jednoj boji. Naprimjer ovaj mi je omiljeni. Njega imam i u onoj kraljevsko-plavoj boji, zatim imam u crvenoj boji sličan, imam u crvenoj boji, samo da nađem, imam ovaj sa tufnicama, imam ovaj polu sako, dakle bez sakoa stvarno ne bih mogla da zamislim svoj ormar. Znači, to je druga stvar. Ja ne bi bila ja kad vam ne bi pokazala trenerku, pošto ja inače živim u trenerkama ili u helankama, to je nešto što ja volim da nosim. Ja sam vam više onaj sportski stil oblačenja, pa tako da imamo ovdje jednu trenerku. Ja vam više volim ovaj oversized baggy look i samo da vam pokažem i ovdje dole imam i donji dio trenerke. Ovo sam ja nekako sklopila, znači ovo nije jedna trenerka koja se skupi, nek sam ja kupila ove dvije boje i sklopila u jedan. I mislim da je jako lijepa. Treća stvar su opet neke košuljice, uglavnom su to bele, ali evo imam i ovu, na primjer, sa kratkim rukavima i imam ovu i sa dugim koja je kao polu košuljica, polu tunikica. Dakle, uglavnom su to letnje stvari jer ja ne volim pretjerano da nosim zimsku garderobu. Ja inače ne volim puno da nosim džempere, tako da sam više za ovu lahku varijantu tipa ovih košuljica, džemperčića, fazoni. Iako nekad kao sada imam džemper na sebi, ali to je samo u suštini za izaći ili za snimati, onda ga automatski skinem. Ali treća stvar je ovaj sako. Ja inače volim da nosim sakoje ljeti, preko neke majčice prebacim, ali sad ću vam pokazati ovaj bež sako. On stvarno je lijep i uz neke crne ili svjetlo plave pantole jako se lijepo daje iskombinovati. Inače imam dosta boja što se tiče raznih sakoa, ali ovaj mi je u mojih top 5. Četvrta stvar su pantalone.
Do sada su to uglavnom bile farmerice, ali sam u jednom trenutku shvatila da bih mogla da dodam i neke boje. Tako da imamo i belu boju, i roze, i crnu, ima i dosta farmerica, ali i na primjer imamo ove plave pantalone, zatim teget, lagane, samo moment, to mora sve po boji da bude, imamo ove lagane teget, njih imam u Srbiji u svim bojama, jer stvarno su komotne i prosto ne može se bez njih. Tako da eto, to je to. Sljedeća stvar koja ne bi trebala da fali u nečijem ormaru, to je zaista ovako jedan komplet koji imate i gornji i donji dio. Kod mene je ovaj bijeli i jako je lijep. Bijela boja se prlja brzo i kao što vidite pantale još nisam ni obukla, ali ovo ja mislim da je jedan must have. Što se tiče pete stvari, izdvojila bih neke haljinice. Naprimjer, samo da ih nađem, aha, ovdje su. Imam ove sa tufnicama, dakle one su sve sa ovako karnerima, a i sa tufnicama. Dakle, lepršave su, lagane za leto. Uz neke baletankice su odlične. I imam ovu crvenu, isto sa tufnicama, isto laganu. Tako da eto, to je to. Što se tiče džempera, stvarno ih ima malo. Kao što vidite ovdje su samo par njih. I oni su jako komotni, naprimjer, evo ovaj, evo vidite, nije mnogo uz telo, već onako komotan, može ispod njega da bude neka košuljica, a može i da ide samostalno, jer ja stvarno to ne volim da nosim previše. Kao što vidite i ovdje, vrlo malo imam tih džempera i oni su svi onako malo kabasti, što bih ja rekla. I to je to što se tiče, da kažem, tih nekih odevnih predmeta ovako što mogu da se kombinuju. I sad dolazimo do sljedećega, to su ove moje prelijepe haljine. Ja jako puno volim da nosim haljine, tako da je imam u raznim bojama i stvarno nešto najlakše, pogotovo za jednu mamu. A moja najdraža haljina je ova bijela haljina. Ja volim da nosim ove duge haljine, kao što vidite na fazon ovoga, malo čipkaste i tako, baš je preslatka jedna ljetna haljenica. A što se tiče jaknica, izdvojila bih samo jednu, pošto je to sad zimsko vreme, a jaknica nam je iz hladne Švedske. Tako da bih ja izdvojila od jaknica, jer snimamo sad u zimskom periodu, ovu polu bundicu. Ja sam ovdje povrnula ovaj rukav kao da bi izgledala bundica, ali vidite da ovdje ima. I ovo sam uzela gdje? Samo da vidim. U Pull and Bear radnji prošle sezone, negdje u ovo vreme. Vidjeli smo i u Beogradu i tamo sam probala, pa sam ovdje kupila jer nisam imala mjesta u avionu. Ali eto, možda imate i dugih, dakle ovakvih bundica, ima i ovako kratkih. Ja sam uzela kratku jer me ona duga pojela bukvalno. I eto, to je otprilike to. Dakle, kao što vidite, sve je mahom u jednoj boji, u dve boje, maksimum. Tako da, eto, tufnice, prugice, eto, retko šta imamo sa cvjetićima, samo ove dve stvari. I to je to u principu. Dakle, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ćao! Za ovaj video, pošto je Marija pokazala svoju jaknu, onda moram ja obavezno pokažem svoju najdražu jaknu, a to je ova Teddy jakna. Mislim da svi znamo da je ove godine bila hitova jakna, pretopla, prelijepa i jednostavna za nositi. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Ukoliko jeste, obavezno like, subscribe i ostavite jedan komentar. Šta to ne smije da fali u vašoj garderobi. Pa se družimo nekom drugom prilikom. Ćao!